dear. Onim dia yama Ghana. IMF now dear kono. Oko gwi animase. Ya kwadi say kwamena. 3 billion. 3 billion say. Dollars. Number 1, first person who is keni o Ghana ha. What the Charles Ampofu. Kwamena ne net $1.46 billion. Kwamena second person Ernesto Terracon. Wonu ne net worth $1.3 billion. Sam Jonah. Obi enim say Ghana on the is keni pa no. $1.2 billion. Ukwa fourth person Edmond $9 million. Ukaka see ania enru 3 billion no ayekwa se. Amru 3 billion no ayekwa hwe no. IMF now kono. Ayade abegwa Ghana ye. Mesra wo Chelsea for no am team no am beton sen. Chelsea for team no am ton sen. Am ton sen 3 billion 3.5 billion pounds. Ya wa na ho chairman be ka kire se. Wo kura sen no wo de kwa. 3.1 billion. Wo de kwa to Chelsea. Na just 3.1 billion no so wo no de kwa Chelsea no. Ensi sakra bekachi enti sai sikafo a Ghana hai enti si ye ka omubom as a team na periphery no omu wiawia cantonment nsaso omu wiawia kolebu ye jame sikafo nsa wo de fa kolebu afiedu fa ye adwuma na te wo kana se fa eska no fa boy bo se a enye ye because don't gamani mahama there ayansanum abro ne pronunti anu antimi amu man no anu obi dwane ne ko IMF because no nim said there yesi bi bu man sabi Nkwasia kasa sort ya na sika bebrebe no ntu ensa be kro ena John Mahama de betimi anom na wode abro okuroma you know that kind of talk is just political talk. Munyina kwa ba eba no TV so but mo listen me subscribe button no so me notification icon so e dey amaye uze me taka say Ghana ase die de bia no se yanti bibia mama obuafu an se bia bibia be pisi off a na se aye chama Wontumi akwaje be ka se chama Wontumi me ka se aye IMF no mo ko no ska no mo ko je no en se bia mo ko je abedi o manum but o mo ko je ade be bo o man no na wotie nsem o ye chama Wontumi e ka no a Nana Yaa Brefo abeka se chama Wontumi ni nsem a wo ka no nsem hunu jani a wo ka no because Ghana haya ye wo no ye won penifo bi wo Ghana hasi ya wo ka mo bomu a scanner ye kwajo IMF no o metumi approve this scanner Nana Yaa Brefo a list penifo bi ye wo Ghana hasi o mo se scanner o list o nyina echi kra no nsem penifo ro kra no emu be 4 can even provide that money na ye kwaji IMF no na mosoma ye so Appiah Stadium so abe reply chama Wontumi say nsem mo chama Wontumi e kan de fine nsem hunu na Ghana ha de nsem ko a mo de mumientie nsem a chama Wontumi e kan ewe ya ko Nana Yaa Brefo de ne so na ko Appiah Stadium so de ne so e dem ase onim dia yama Ghana and onim dia yama MPP IMF now dear kono oko gwi animase because don't gamani mahama there ayansanum abro ne pronunti anu antimi amu man no anu obi dwane ne ko IMF because no nim said there yesi bi bu man banana there a free education, plenty for food and drug, one district, one factory, about 4 NAPCO, about 4 when you money in our accession and not would be done. It's not to 2 years. I love now, I had never got a year. I play some notes, I will see a free more. Another one, obey ye free moon, obey who requires a swap, obey ye free moon. Ma obiano ayo sisero say ya we ni abale bia I this for pro omu pro meta ma Wontumi me for so omu anu ni John Mahama na aba eti John Mahama so de yenim wa hati sabe obia wodi bibi say we pu kra na de manu abokina ni ni de ro de e wo de yenim Itinu we nsem a ye chama Wontumi e hokan ye. Di se wutie nsem o kan no a
eno na Nana Yaa Brefo ejina so kan say sika na moko je no impinifo bi e okromu ha ometumi e de musika e kra ma aban no because wo hwe san impinifo sika omo wa e wo account mu a it can that boost ka ekwajo wa IMF ti ade ntina ye Nana Akufo-Addo etumi enko san impinifo no wo say san impinifo no embo ne bosia no fa so ti sa problem no na ye kofo IMF nti wuti Nana Yaa Brefo se wo beka ya or let's think penifu bi mo Ghana ha say and this kadodo e wo account mu a betumi abo ye Akufo-Addo na ye president amana to media solve the problem na wonja IMF no mo ntie nsema Nana Yaa Brefo so e kan ye member sikafo e wo Ghana wo mo network me fa yen.com na dia ba yen.com wo mo say esikafo 25 for Ghana ha 25 no ma member esikafo no mo network ya kwaje sai kwa na 3 billion sai dollars yo number 1 first person we esikani o Ghana ha what the chance ampofo kwamna ne net 1.46 billion dollars and amebua yeah yo kwamna second person Ernesto Terracon one on the network 1.3 billion dollars Ernesto woko Sam Jonah obi enim se jamagana on the eskani pa no the network 1.2 billion dollars kwamna third person pedo no woko fourth person Edmond one network $9 million woka kan mi asase ani wo de mama 4 pe angel 4 pe Ibrahim ama 25 no kura woni 4 pe me de ma 4 no kura no a woka kasi ani a enru 3 billion no a ye kwasere ebro kura amru 3 billion no a ye kohwa no mesra wo Chelsea for no am team no am beton ne sen Chelsea for team no am ton ne sen 3 billion 3.5 billion pounds ya wa ha na ho chairman be ka kire se okwakoto wo kura sen no de ko 3.1 billion angel wo de kwakoto Chelsea na je se 3.1 billion no no so wo de kwato Chelsea no esisa kura be ka chi esisa because want to be fan Japan na enkoto Chelsea no medi ko meda kom 3.1 wo de kwato Chelsea enti se chairman Wontumi wo sa ska ni bia ya kwade da wa IMF kwamna enti sa sikafo a wo Ghana hai enti se ye ka omubom as a team na periphery no mu wiawia cantonment nsaso mu wiawia kolebu ye james kafo sa wo de fa kolebu afiedu fa ye aduma na te wo kana sa fa eska no fa boy bo se a enye ye enye ye kwamna yeah his excellence na adodankwa in fact adodankwa bi wom sikafo 25 adodankwa bi wom adodankwa bi wom kwamna adodankwa bi wom na ado no echi so ntimi hu say na ado because na ado dankwa Nanado na echi so enti bi hu say president o say why am to say so dem ke gwamna ai wo sisi ya kwato wotu ya to ndara bi Ghana Japadie bia ye de se awa ye gold obrodi dia both side ye de kwachi low yeah manganese ye wo bipo timber sisi a de Ghana for se de aye de abi se galamse so om jami etu o man ye gudo dada enti de aka ne ye nompe galamse no wo m jami entu na o makunya dada enti nsuo ne mfudie no om ne be hya na wi akire wo m twa om ho chicha ma om ho no ka ba ya om jami na ye ngu ne preko kwam na wonya Ghana wo betena ha ya de fufonti ha me de fufonti kubedu fufo sa akom kra o ma bedu fufo sa mwa tio abronya se president said ye nim wo said ye na ye nim wo reshuffle akrofo fra say ebi nim abon yeah ebi nim nyade ebi great job ministry ni ho o ma tukwa kwa brotire o mo so o mo ma enti president mo ti wo ye den say na amefa ye kwai na you kwasam because na finance minister na hwe paper ndi abafam na oforiata band from speaking to speaking on why government took IMF decision. He's banned. Inquisitor na diaba. He's banned from talking about it. Inquisitor na etre. Ono he doesn't need to be banned. Ono nkasa no so otwe ne hu fi sanse du. Remi of that by this time enka konwa na efe no eye finance ministry no. Come fi order dada. Because Nana among for cry friend. Minister of Information said has confidence in that man. But they will say that.
serious confidence in that failed finance minister. Nana, it's not about the president's confidence in him. I about ensema or no ankasaka. Akwaba abashechino. So we finance minister. Now ultimate advisor president. Say me yanko IMF. Na IMF de yanko be da. Now president no kind of public. Say yanko IMF da. Now vice because of the wakati now vice so can say yanko IMF da. Now fe uti hwa pa. Now what say president afa telephone. Afre IMF for say. Yes, yeah ba. Na den ne be hia. Na what say afre wankasa finance minister. No afre finance minister say. Finance minister. For telephone free IMF for. I say yeah ba. Only woman. President only woman as a minister. Enti jai. Kasa president. Me say IMF menko. But say who now president so be call dia. And na mintimi nche Ghana for ntebe ya wakonwa nim. Me da ase. Kuma say MPP party e da osa na enne nipa bi di agro sa ne hwe. Wo hwe moja kwabreja pon mo papa moja o mo de ye MPP UP no. Edi party di bedu be je kufuo mu ajekum kufuo ma pa ba ma ye party na bedu nde kwa me don kofo dwo no Appiah minkanom bikai die Wontumi ye no edi ni pe bi ye Ghana ha no omutimi ka se mfa John Dramani Mahama ho basa na ye nya sebi nyansani bi antu omofo na kasabi o me papa me santini e be fese ma change me papa me papa yoku apimi me ma me na ya sante abore ko anya sante papa aya hafo ba do ma ho donti ni da me donti me se me sante me se me fribole bamboy enye fese obi sabi obi yetani na kanya ne kura ne yanka sabi siremni ba te se Wontumi ya bewo ha o papa ko do lake bosontwe ne ro mante o se Wontumi adai kimi asana o kan no aya asantanta so mo bo enye kan ne yanka se ya tra Kumasi ama sante hini sunsun ekuta sante se etisikadwa so obi asabi o mfiri koma abetu ya galam se enye sika kotre TV se we go say sante enye ono na ayo na nanom yemfo tia sante me Ghana ha na aye na ka Wontumi ni se no wan se o tibi di gold be TV so go say sante na nanom yemfo ahwe din na Wontumi abeto abayi gold a kire wa di matem okọ enye hwe tie sa Wontumi ya no tumfo kogunsa wa dum ensu ase ukudai eni akoside bia sante ni kogunsa Wontumi di demonstration ko boss ebo ko broko sante ni se omu ya demonstration tia sante omu mani kogunsa Wontumi o waswane maya ko bode fe yase MPP ni na akufu ado eni kusibu afomu ja ayenyansa bo akwa aka nsama fadwo ma ama won se yi levi abronye nipa bebre wa MPP ase ukọ yi ukọ IMF na je wo ye bodamfo ye timifo eni na akufu ado a wode wo Mexico afọ se wa broni edi na ko dwale osoro akodi se wa broni wo soro o ti peka Appiah trobo na yewu video se na ado akodi se wa broni wo wie Appiah trobo ase talking about sir Appiah trobo ase Appiah trobo minua no me trobo ni ko ya kra na ye te ho Ghana hasa ye nya video se Kevin Taylor yi video na ado agro no ho a wo se wa broni gira de se wa broni na voice wo se wo de tra presidential jet ko Kumasi ho na ko di mi tie unse adwede na ye de do pe no na ankola so timi tie bi enti nsani bi hon ma na so friend to kakra ya na ye tu asantema ye do ba ka ko agu abetu gold enti bi jase do ma kwage besia de akọrensa ye no ne say na amene edi akwa de titu NDC na ye nim no NDC fo amotetu or kan na mi nyon ne NDC ye say NDC fo ye tutu asem edi dia Wontumi na ma wo ye ya odi do ma anyu ye for me masa do visa me ka say na nado sabi MPP ni baby tabo cheka say sabi do ma ye kote boto me ko ka say na nado so elubone mesim say say me ka bie enu kwa kwasi plat na ka ye so da so no pa na wusie na me me ko ka bie omo de anko be gu me na me sell from Kumasi de to pick up to na ponche kura ko to ma yanka ne to pick up to adi amamu ne yete ho no ko to ponche o ma yanka ye ne to pick up to mo de anko gu me na me sell to pick up to Kumasi to Accra don't so de me kura bo se mo ma menyon so yati kromu ama pa ba kufuo di president asanfo fo to be fa kosua ko chere se gibodua kufuo jaro ma no koi yati adwo ma ama obi de ka bo president kufuo ayo pa bia janhye o jaro ma no koi yati president ma ama te ko nyaso bodam ni twituo so kokudwo ma ama so dem MPP fo ya se wa bodam ye nya no na mo je ma mu nya sabo akwa mo ko ka sam se mo kwa IMF na mo kwa wo ti obedi do ma ama tan se wo di ko kwaji skala de ko rensa edi apa MPP no ti sabi and MPP ni nyansafo ni mu biam ana
ana ni party say want to be jina bonte ka samfa wudi o pa mama no ntia na do sesie na na do aban di oni man say wa so de man obechew wo no yiri dwale no obechew wo brudu wo bo radio na nkan bi bana no obedum no enti de yakoi na na do wiye na maboni mfia mienu a enti want to be free say the transmission na wo so no obetuma ya adwuma ogana is entimi nya adwuma da me manati asese ensem no gina so ka no ebre bi beba power na change awie o want to be radio miama piase na mesim pampa ko dum radio no hey Minya baby you no go do say ya to come o ko achemota ya fra ko bi atolisi o set say mo on kasa Ibrahim Mahama o set say mo akwa bi ya say fa Dr. Kofi Ama o dum for the kotokokra ma no Kofi Ama wo lazan o sika o tollers ka o toka papa o private jet Kofi Ama mo o ya fra ko bi ko bedi ako sika papa sika boti keke sapon baby ya fra ko si sapon e sika fo wo krom ha akwa bi mfiri bunu ya fellow Franco pa fish ya Africa nyina ya wi nyina on the crack Wontumi nya sika da bai wo be kan na nan ko agu mitiwe mi lo kwa Wontumi ntimi nya mi lo no mo asante be what to god what to gam say sase what the god ko tra god so no ka kire asante for say wo skase sante ne mo ntimi anya de hwe enti say John Dramani Mahama aban ba Wontumi radio ni TV na obetumi nyina anya sa Pia e say Nana Yaa santoa okoji achema no ka Wontumi ka sabi ka sa fi na kama chiro na mo na to keje tiare mo twedi free ko so to okay an wa to de fa na na me info mo to ma de da sante ni ko ba ma ko akudua na mpia bonten so obi adi sante na tem o ma kuma na mo na se mo sole anyone say abu abreko so na do echi Appiah me se wo do wan kasa aka mfia mienu Wontumi radio mi ma pia se do mi na medum no hey Bridget say sante me na MPP tama no na tumi ben sa na benya de adum aye ni radio a wajan ho license a NCA ede ama no tumi ben sa na benya ede adum sa radio good aba na no ya aba ya radio good na kufu do adum no o se atuatua na so na do nkoa na odi takanu na so ma o te radio kasa ma NDC kwami se fa kan ji board member me sa da so o sa to host program obi ka na anwuna hini o hini kase kwami se fa kan ya anwuna ni wo ya ho hwia Wontumi nya santini da kwami wo ya anwuna no kan ho tie watima banana do aba ukuro mo timi ka kire o se mwase ni hia no abo elenyanyo na na do se ni anwuna hini na ankwai na de na kwami se fa kan sere sabi kani babetima trakonso achi ama president di ne hina ni mo fom sei waje board te so enti peace fm entuatua Ghana fo so kwam se fa kam peace fm fi odo prapra kwa MPP ni obo tuatua ya so na Appiah mama bisa we do radio Ghana ha favor NDC nyina na do o wa so a ti asam si je ekofo Appiah papa Appiah o gira brane Appiah mama Appiah tie kwam idio tie debi wutie adwasafo a Ghana ha Mahama minister say minya $1 million media politics do Mahama issue pressure ni yi no adwasafo a ko travel check for 7 months adwasafo so ho officer Nana Yaa ni ababa o tiwe no gira TikTok no o sachere na o say yi akono ye ne ye ntimi share be ma so kura ye concern do adwasafo a o dia ketua enkura wo hwe mo so nya bia ni enne ko TV so enkura school feed ni adwasafo ministry ye di nsuo na efra mo man kwara eti do Mahama minister pa na ko travel check wo TikTok wo sa ebunu pasei adwasafo azu ani mai yire eti weza Mahama minister kansembe na mobeka yati kromu a Mustafa Amidi se do Mahama chala kuza mahemfo na na do be hotel Lagos enne sofu bi organa na hini bi abonzo use Lagos bi ha e fanfri na na do ho okay Appiah anu ne se ye ntimi nkyere obi kita ne car na abeka se omampanyi na ato amane de no ye ntimi nkyere ne ade wo eye document bia na bibia kyerɛ sɛ ampa na do hu wo mu ne ade dia wo de ba na yetimi ade akyerɛ wiase afa na nyina Appiah eda sɛ na no pay sɛ obaka ho Appiah sɛ o se John Dramani Mahama ba no obedundun radio station oni sa to be no woni sa power no onye esi e o nyamianim no correct yeah I can understand his frustration. It's a bit annoying sɛ obetie sɛ obi politics nti na yakwa IMF na obeka che o mampanyin a waye Ghana nyina mampanyin da say what is scan so what dey boro I mean honestly sabi Nkwasia kasa sort ya say na sika bebrebe no ntu ensa be kuro ena John Mahama de betimi anom na what dey aburo okuloma you know that kind of talk is just political talk rubbish I know ye fanyase nana asema okay wa ho ma menka konti message na ho sisi na we fi o me so fato
Fatu was say, me beka sembi. Yera Chema Wontumi eka no. I didn't see a reaction from him. Go to your friend and say, Danny, mame. No. Nana kum nipa. Or say, or Accra team. I love you, Angel FM. But I tell you, Kwame Nasambani has goofed. Why should you play this video of Chema Wontumi and call Appiah Stadium to react to it? What are you people trying to do? In fact, I'm really disappointed in you this morning. I'm kum nipa from Accra. Catherine said, "Yeah, friend. Nana kum nipa. Catherine and kum nipa say, Appiah Stadium, you and two phones here, friend. That's right. Appiah Stadium, the friend. Yeah. Or friend, maybe line. That's right. Say, or person reacting. That's right. And as he is reacting on Facebook, yeah. Appiah Stadium has a right to react. Yes. Or no reacting on Facebook. No, that's right. Our right to be reacting. But I'm expecting to say, Chema Wontumi dey no can also be reacted to it. Yes, and the French chairman Grama to me yeah, French chairman because that thing chairman said was in the public domain. Yes. We picked it from UTV. Yes. What I say is in the public domain, no campaign. I say. In fact, a party poll. John Buedu campaign. I want yes on Metro Bamano as general secretary. What was what campaign as no can. And I will also condemn Appiah Stadium for saying, say, President and the Sewabroni, Akwada will play. That's right. That's right. Obi Nebudi, Obi Enuanti, and also yes, but the truth of the matter is, we are in crisis, and we were in crisis then. Yeah. Both parties have taken us to IMF for reasons. And economy, and the party. What is what I say? IMF ready Angel. And your papa. Oh my wayale. And the IMF. And the air tray at your home. At the moment, even IMF na yankwa no amosen kayankwa ye di 11 best of no. And then 11 no ye to be anya. Ma yankwa IMF no. 11 the finance minister so any free ho. Enti yakwa ya na ye bai. Okay. Ye fancy an yanko yenim. Now let me say it on record. Say Yera Chairman Wontumi, your friend Baako arenge esi wanfa. Your friend Mienu arenge esi wanfa. Ne your friend Miensa and arenge ensi and ye katia because of befa. Ebia we are hoping who you be our ben. Ebia Ohua. Ebia Ohua obefre back. Ofre back as well. They didn't better so. And no be so feel say yeah. Yeah. Okay. Yeah.